Ababukeli bethu bawathumelile amavidiyo abo ngo-WhatsApp ephawula ngalolu daba. Akashushiswe loyo owadatha lesidumbu aboshwe kuvele nabanengi because kuyabonakala ukuthi vele banengi abantu behind this thing. Umbuzo nje uwodwa ukuthi lesi sidumbu-ke nakhu-ke sesisemakhazini kahulumeni pho udokotela uNandipha usesithola ngayiphi indlela okusho ukuthi akuboshwe kwabonaka basemoshali. Kunyanzelekile ke kujongwe ngokucacileyo kokuba abana yinto le yenzekayo kuba ayikho kaloku lento yokulahleka kwabantu abathandiweyo bethu. Lokhu kusho lukhulu ngokuntengantenga komthetho wase-South Africa. Safisa ke umnumzana uBhekecele onguminister wezamaphoyisa angenelele lolu daba. Nasemakhasini ethu ezinkundla zokuxhumana abaphawulile ababukeli. Uthakasile Mahlobo kwamngane uthi indida le ndaba sonke lesikhathi isidumbu besingahlolwa yini ukuthi sikabani ukube uThabo Best akabanjwanga ukuthi uyaphila weqa ejele ngabe bekuzotholakala nini ukuthi isidumbu akusona sakhe hayi kunzima. Ulindelana Inhlabathi uthi kuyacaca ukuthi inkulu inkohlakalo emakhazeni kahulumeni njengoba eminye imindeni igcina ingazitholi izidumbu zamalunga awo kungenzeka ziphuma ngale ndlela okwaphuma ngayo lesi. Usiphiwe Mthiyane eMsinga uthi kulelizwe kugcwele inkohlakalo sonke lesikhathi bingaveli ngani lento. Mbukeli Phawula ngesihloko sethu sosuku ngokuthumela umbono wakho wevideo ngo-WhatsApp ku 071 670 2548.